Yanda say ya mo akọ ba bi Adom TV Badwam dwumadie no eso da nyame ase se ne atiasefo no ka hu bi eye ono a enye otumi nye onyansa kakra ede 4th November na ewura mu no ede etoso 9 mu ede asie na se Awurade Adom ne bambo no se nkoso anya kese e ma ono fiefo nyina ye gina ha ya wo hwe ye de se Awurade bambo se anya kese ma ono fiefo ya se bi nso ama ye sponsors any yen guest so Awurade bambo no nya kese ma ye nyina no de asase no mo fa yenwie awie pa yada se papa me ne kontonchi be ma kwakwari na de gina ha o say the first kwakwari na de gina ha na wo ko ni school no ni ade Benjamin o say ampofodi na wo bo de no so ato e wo munim dada e de mamu ache mu akwa abansa ugbo bi fi ma wa ofilia me da ofilia Ogonza junior auto na bi ma say e bobo krofo brofu din a Benjamin say emi no me no o ma hene kwa brasa yes Ben Kosinsia de Bismarck na Pedudi Welbeck Pedudi en kra de pie kakra fine se kofi no a yeah when bi na be pen brofu din Asanto anso de Porsche yes please Porsche dey say she da mro afo live okay o anope yem fa de obo nkrata na aba no yem amu nyina achi ba bia wo bia wo hwe bia ewiase afa na yenkrofo na anu mo be kire do ewo Adom Color Party it was amazing mo ma ye neje munti ne ewo ho na yeso yenti na mo wo ho se yeto nsafrɛ mo na mo ba no dom en obi oba e bia ne nabusua ma hu obi aso no nko ana nam ho obi a ne nabusua and omuhu wa edo a mo kyerɛkyerɛ wo no is what more than say ye di sika kora ma wo what you say genuine love and eye nipa ba be kyerɛ ye se hwe achi ho brefi I was so fam say onobo akando ho side baby ana gabo side ho no ho baby ene na wo be ko so de betum so oyare eyi ayeka ene osimu ene abrofo ni nyina ye ene osimu 8 pm obedu ochina 8 am wow enye izo 4 hour yes jenny ensa nipa na efiri ho aba because of yentia nyame shira papa you go on ma wantimi amaba odo a odi tifie de hwe ye onyayanka Nyankopon shira obi bia Nyankopon shira bia na your sponsors so Nyankopon shira mo ka ho bi ene etimi ye nioma ati sei nye obi won mo a adwuma yi waya for years so ntimi nhia ni pehwe no ana se etie no mpoda but mo madaroma yesusu adwene na mo de ahoɔden na tachire ni aye amana ye fe nti Nyankopon nhira mo pa artist nso ye to ye nsafrɛ mo nyina so ba ma ne ye fe dandana are beat when away na re mo no ni music ye because nka me ye nko hu dada ba me ka e putu na wo we no ko fa ba yo na se na wo tu ye no nko se mama anwum tu anapa ya me de obo nkrata no na de okra ye ense dan ko yi papa jama kwa we am apenso baby Asante supremo nyame nipa nyame shira po ski de nyame shira mu nyina ski ni so ni shatawala bom ono ane beka no nyame shira mu ye be koso adeda mo ase pa ye da mo ase anapa fa daily graphic de bokrata no enchance na also special supplement on pre-tertiary education ewo inside page no nti wo daily graphic a obetimi akenkan bi na AI fears ahead of December 7th media watch to counter fake news unse ebre ko na niam bebreba banima na eba no ya bi before na ya afa de enye no mo AI no unim se afia obetimi afa wanim we meet ofa picture kra na obetimi ma picture na kasa etimi you voice yes enti eno ho asem na ene adwumaku a wono ehwe nkrato ne nsentwa adwuma National Media Commission wono eka se ade ba ko a omusuro ye kwa bato emu no obetimi afa wanim afa ne aka asem bi ebia na obi any knowledge ana expertise wo AI mu afa no ade adi enti omo ye de ombetimi bia so mbe counter fake news e wo system me no ho asem wo ha Labadi Beach pays record 16.5 million Ghana cedis dividend to SNET. Wow. I'm surprised about this sudden turnaround because now we are near to say na Labadi Beach Hotel
ekasuso ntinke ton. Eti for them to pay 16.5 million Ghana cedi dividend to Senate. Also hwehwem. Also hwehwem. Na just adwuma no omo ye. Eti na die nkrata na trese enkunye. Ora David, duafo no team, nyamishra mo papa MD wo labad bi. Is it after say you can say ye beto na say no mo ye ni say ya dada. Sa na tie nti no me no na ye story na efofo ma so de ba say de omo na wo technical eye na no mo ne ade omo ade. Technical ho ade e ka so e fa technical eye ni ho. So o de yenko ye benya so ase ade obi. Nyamishra mo papa. O adwumaku na timi tua a dividend of 16.5 million Ghana cedis. Na ka say e boka nti o ton a business wise it doesn't make sense though, but said the details ne bia etie no e wo se ye hwe ye ma yes a benefit of the doubt no so kakra. First Bank Ghana post 36% growth in profit in third quarter. As a man for edi mfaso na sika way few seconds because a man for nyuma enya mfaso na o de toto economy no so said the man for kasafa ho ya any botonum. So yes, I'm obi I find a reconciling accountant for me who economics free. The Ghanaian Times, the Democrat and the upcoming 2024 presidential election, I will hand over to winner. President assures nation. Na we nanwada obechocho afa shekese na se no mampanidi we ikotuwa. Say the obedin kudin bia on the obedani tumi na ma no asomdwe kwan so. Ne momo sha Ghana for boss abato we be free, fair and transparent. As peaceful. NDC government would work with stakeholders to improve governance systems. Omapenda da mahama na no ye governance conversation bi na otise odisa ansem no etu edwa no no Ghanaian Times mu na kwan obefa so a okiremu a aban nwuma se ye hwehwa omo esi omo kotodwe so omo nhyɛ de nyina omo na so ye no obehwe se odini nyina ebese gina ye daily guide Adabraka robbery we will get them police na eka say Dr. George Ekufudampare mfoni da na if you want video no akwe serious serious but me I think say omo nankasa na no omo de sika ne nam no e wo say ye che omo ankasa first oh yes omo na wo so omo ye first suspect because ha sika we me leader me de ma police for no because me matrasi analyze me show video ni say ya abra omo be wura shop ni mu e be pack car no e ko first sika ne betu mu no omo gina ho for some minutes na is a movie o omo gina wa said na no omo twen said na omo twen it might be say me the madwen ye me no e wrong there but omo gina wa ansa na omo move car no like na bibia mpamo won afoma ya relax nti na approach omo wie ye no so kra no me hu ne me ma ade but senye tip off and I said somebody within omo circles na ya said you didn't happy you know that is sika say ne mremu a ye kɔ ye nim digital ne banking sector bibia ye adwuma na ukura ho ahwa billion Ghana cedis enum de the kind of business na omo ye no enum ntino sika na eden ye free baby na be ko bank what you say enti eden ya ye mfa ho say ye be cashless system to whatever point monies will always be moving around in the system but unu obi e delay anu ahwe ni ye serious me sheda nhwe ni ma ni ye serious genuinely bet my robbery because I confirm so some monitor ni ma but omo hwehwe mu ye omaka no so de ombe vote for your future Baumia to youth enra Dr. Alhaji Mahmoud Baumia hia ye omen mabuno a binom de via Zoom ne TV telecast ya no wo chere vision efa mabuno ho na nsem de waburu bi so papa du ba bi na manfo so to questions bono no so yi ano na ya na ubisa question no wasere kakra no na na Kozi starts Akatamanso road project Akatamanso nye NDC Akatamanso uzi obro no a ye fro Pon Katamanso Katamanso bi wo fra ha side ho I think ho nyina ya under denta na o chese ho akwan edwumadie no nipa wo preso ba be ya denta mra shebi gani no wa sha se MPP ni na yes MPP Kozimenu yeah very beautiful yeah very beautiful oh yeah and who efe pa lady pa yeah na eba ni say ya
minim say resources no de ode pempi na bi no ode ya na say aban na ebo na na say that wonya wie ne yesi ye be o si nya keto obe ma o no nya kese obe ma nti bia na mo ya action bi because minim say A+ o call the constituency wo yi kwa bi 2 hire bi ni ade ya ka Gomua Central ka say onye busy Gomua Central onye busy ka Gomua Central ya ye busy that's the term oh wo Gomua Central why busy for them hold adwuma no wo ye no okay wo rekro mu ani o ka Gomua Central was onye busy Gomua Central so ya ye busy na say A+ na mu Rema or the independent na ye no ankaya no monya steady nti sa onye busy sa Salifu Amwakon san charged for manslaughter P6 nti sofo nankasa mfoni na da ho no yesi bi wodi ni ebo asemi ba ye ne da bia no mo ani din no ena ma no kokan ye se obi fufuro bi bia ke mo ndi sa ba manslaughter me checha amanfo mu won se o meda ne o manslaughter meda ne de se wo bo trimpom wodi awuo manslaughter no enam nsa so na obi it might not be intentional by nam nsa so nipa na di awu nipa na afiri mu no ya sa ye kwadu no ne de abo nipa na eno mu asem yeah kwadu nya ma ko be say emotwe ano odene but say omo de no call Buster home omo correct and say obeba next this week mu okay either 7th and 8th obeba daily analyst the Obokrata no any I think the uncle airporto cholera outbreak e wo kasoa nipanum ahwero mo nkwa aduasa egwayasa bia ho 30+ na wo ya pomden ho asem cholera nemre mu cholera che what do you toilet where do you toilet me enka what the toilet if you actually mu yi na maka kire wo no ensuo no then na wo obi toilet no se ensuo no e bia woni mu nsukura ye de ye aduane so obi abie na ja na ya tum It is no ni main course my dear sakola chewa where do obi toilet tisha no so ti di obe ya abo ho a won sa kokoro no anya adwuma anya active ne di nuane e hye ti sebe ya bibi wo mu kura ne akele ne dada hiti waduane no cold food yenya adie fashion wa adwum sa we hye wa adwum aba careful sebe ye bi ntie because I are born but you pay attention hwe nipa 5 o ade e betimi a prevent I don't know say do obi consider do yesrem pam achew omienhwe hu yi na wo ho yenke kan kire nkwada no so mu di agro wo fom o de kɔ nanum ni ade yesrem yo mpanimfo bi o ni agro wo fom so nam na no ba beto se u didie na ne nsa wo mu ene yesrem a mototo kokɔ no so yesrem mo fa spoon ne nya mo a mo de mo nsa nkasa ye nuane ho adwuma no ya mo horo mo nsa yi kokɔfo yi se no an odi hwane bɔde no an o esi ne ho ye ne ho ba bi ye ne hena obeti otiwe ya na ɔde abesom era na no ye nim ha ya twaso enti yesrem so ye o fa to so se o ye aduane aton wa bonten a mo ho ne die hu hia o se nipa na ba beto edi yese bibia wo a ba bi o ye aduane nso ho oden enti wo sanfro niema no mu a etwa o no se di hu mo ma ho ewo ho we de ka so akire he ya enkra no ye ntu o mo fo se troba yi no ne ade egbu o no ma ebo be tre o ko ne nkwan na pi no wo hwe nsu obi agum wo be wie no bachelors na na mi su o mo a woni yire woni kunu bi o yire wo kunu so se be ye obekofi akodi di no so problem because time maybe obekofi na ade asa to obedi yes Republic Press o say I will hand over peacefully na nado dan kwakufuado ne commitment akwakoye e wo e voter region na e ho asem e wo ha se kwan bia so no ono oba na asomdwem obekona asomdwem de obedi nkuno be dane tumdie no e dia man nemum yisi opens up ballot printing to media na no fiada e na omutu sa na mo no se ya ne nsem keka ne troka amanyofo na ya omomo ye kaka se de ombesia ha omani aka nsem ni ade e ni fi organofo bebre on mo a also be Christmas obu a or he say o tie nsem amanfo keka ne ade na adwen nsa hwe kra bi esi but bia ensi ni nyina ye yenum kasa ya ni aka no huhu na yisifo wiemo na mu twa bigu na no yisifo no de nsentwefo ekoi akọ various printing press na omo print na for the first time omo kire say printing press we or print Ashanti Radio printing central print uti ne ho nkeka ho ye democracy na ekọ nanim edan a
there's no perfect system. But yenye idea a Badwam system no are perfected rather than destroying the system. What I say? Because as some wo manyoni, essence will be tower chair and also do a manuku or the betu jan or the betu jan. Na ato bi trim, na didn't trim them no di some money. Emre was bana ko be fufuro. Sa nti mo nhwe na ayi ma me lodi na mahama wa ya de niam pa wo de akọ Tisigu Health Center Watermale no. So when so ka ne nioma wo ye the foundation nioma wo ye e wo health ho no. I think commendable. So recently na bole okoye maternity home kese e de ma omo equipe ni bibia. Apomuden de so obi so wo ya ma wada na se because ye nyina ni apomuden anke ntimi megina. So batampa so mpa hima wo kwaso. E chia wa no pay. Echiao na yaba adomonline.com so a musician Shuffle Benadam Kwanso na ka say fa credit na ma composer and hu hia pa so de oye musician e wa nkrofo nwum ho anu no didi didi ho sa nyumi enefo de omo nyom nyum de bia no obi de no ye worship no ye ni say abrantie nwumi e friend say family ni nyum fufuri a wo ye agi baabie enyum ni introduction na katachie tin odo sisi so uti anu na obehu enyum na nkasa body no is it amapi no omo na ebo Maria to akeka ne ma na bobom a so wo sa music here na go say melody no ni ade e wo mu anu de west na guso nti esa na nipa na wawia na adwen emu bibi dia ye wa ade no sa no no che se no ama the credit bi kakra okay what you say ne mo wawai ohu nti wo mo nso no sebe enkwan a mo sa sisi titifo no ma anya bi ansa nti se wonya be 10 shows ho a show no mu ba akokra iska o why half say opani we dey wa dey ye ho na me wawai nti gina so pedi efe credit kakasa bi anka de mo me mo bi ni no ma bre to badomonline.com ene nsama hodo nso ewo mu mampani abedi akire nra wenye no we vice presidential candidate a watchere say mampani dada mampani abedi akire oyo onimdefo na ono so ne betimi adi omai to badomonline.com no so e wo ha entertainment so Reverend Obofo ne yire nso ase nkofo Canada pa che ne ono so aba be yi ano ondo say areto wonyame ho to obi kasa no jai sade na monye careful nhu ye na wo ka then sekuro anya nipa no mo say anything too much to badomonline.com and also e wa hanen sam afoforo bi ntikwa ko ye wie enne eye akua free Mavis owo Austria Vienna na woda me bra pani nana kojo boate ne yere no Austria Vienna akua free Mavis nyankopon shrawo happy birthday enkomo ye be saba sisi na afi 26 December me do kwa Asante oh yeah last year nyame to me what here but this year de obeba Asante nyame ya adom a esa me banaja be sheki ne ma ni bi go radio mama baby ada mi jodi e wo ho e de nso amunu kontomre bi besu wo ha na arenade mu no sa wo ya de pa if you ha me ma no oh chale ni wo mu agro arenade aye mu no kontomre pa ne oh hu se boss ene de wan fama last week or ye nen one farmer o ya sa bi gawo eso otaye brano to man nya no pe ya chia oh we ya ne sa untime nya be my try when there was a one-on-one interview with a minister of information yeah have Abubakar yes oba fefe oh we munyam for no more fese e wo Badwam sunti stay tuned ya ba sia Eric Siedu body ba ma me fa line up ne mo agudie mo nsam ne ba week mo health tips and so ye kasa fa rabies ho but don't for so krama na wo mo ne panie rabies panie ni bia bo no ente sa so wo kaw na wanya ho hyehye wo so be krama bo ubewu flat ti mesre mo rabies the whole week ye ni sa nkomo no ahosepen so beba komo bi bebam na fei asemidika na pense mu ato aso se de ne ye ono abo information ebedi nkomo no wada mama afide no nkoso na Adom TV fi se ye wazo ye yeda se